30 godina, kako stežu iz 1874. da je planinarstvo krenulo i ovom prilikom i ovakvim trenucima se zahvaljujemo svim onima prije nas koji su dali i stavili dio sebe i tu ljubav prema planinarstvu prenijeli na nas. U društvu sa dvije škole, to je osnovna škola Vladimir Nazor i prirodoslovna škola Vladimir Prelog, išli prema gore putem, skupljali sve ono što su neki nesavjesni planinari odbacili. Odnosno akcija čišćenja prema Medvednici, negdje u svijetu se zna da mi isto nešto radimo za prirodu. Eto, hvala vam lijepo, Željko. Hvala Peti. Još samo malo službenog dijela programa, a onda ćemo se posvetiti nizu sadržaja koje nas očekuju ovog, evo, ipak. Naravno, u društvenim prostorijama sljedeći tjedan će ova priznanja biti uručena ako ih nema. Ana Huter iz sekcije društvenih izleta. Pozdravimo Anu. Čestitke Ani. I najmanje još toliko. Hvala vam lijepa. Nevenka Imbert, sekcija društvenih izleta. Bravo, Neno. Muški, ženski, može biti samo žene, može i samo dečki ako hoće, nema veze. To planinarski kviz o našoj Medvednici, ništa komplicirano, sve neka pitanja koja svi znamo, ali mislimo da je to tako normalno da se začudimo da neki to ne znaju. Evo, pa onda igra s jabukom, naš Stipe će to voditi. Isto, vesela igrica. Evo, i naša kuharica će se isto pridružiti, kaže, kad podijeli grad. I evo, to bi otprilike bilo to. Nema kraja lepšega od Hrvatskog Zagorja i došel budova se došel prijatelj slavni Zagor zaživa da je bio lepša nego severi i srce tvoj i pakse tvoj sve uzdragi Zagreb i pakse tvoj idemo dalje. Kad lete velike ostaćemo ostaviti ne trebaju nam mi ćemo se zagrliti za ono što se zbivalo od 11 do pola 1. Stipe, izvoli. Hvala. Evo tamo s desne strane u šumici ko je htio mogao se malo zaigrati, poigrati, pokušati svoju športsku sposobnost. Doći će. Đurđa Periz, 29 bodova. Je li Đurđa tu? Dođite k meni. Evo, Majica je tu. Aljinović Zlata. Zlata, sva od zlata. Dođi Zlata. Sterša Ivan. Ajde, življe, življe. Još stezanje pa dolje. Došla kod kirurga. Popravili su joj to, izlazi ona iz ordinacije, ide prema kolodvoru, vrati se natrag reklamirati. Pa gospodine, daj pogledajte, vi ste mi dali to, napravili za 1000 eura, no me su se spustili. Gospođo, uopće nema problema. Kad se to dogodi, vi samo pumpajte. I one bu se podigle i stvarno, gospođo, pumpa, krasno na vladu. Puno kandidata za ovu igricu, a ja zapravo trebam samo 6 osoba. I bilo bi poželjno da bude muško-žensko kombinacija.
Za bubrek? Za jezik? Ide. Spretne su cure, nema što. A kasnije će odrasti muško-žensko. Idu u kraju, bore se, nema što. Jednu po jednu, samo po jednu se skida, poslije pa dobiješ zadnju, onda ćeš početi skidati. Neubrana ljubavi, još se bol jedina, uspomena mladosti,